Kulumakli lesil li kakwa Jesucristo, hoy si baom San Mateo. Naktyole Jesús tischebal a anreheb, kikulak hun a jolominel reheb, la judí, kikwilak utkishupu ripchiru, utkischere. Tini rapin tohes kang kechak daku sospen utakyulak kichik. Kishaklik de Jesús utrochbene brisolom ko olchiris liquim aan. Tohana hun li ish kjach banak na kubeg si el talen chakap lohuchia. Kinachok chiris li Jesús utkish relira. Shbanak kishche sachol. Ustakakwitin chelira tinkolek. Awan li Jesús kishut esere kirili ish utkishere. Kawak achol atirain la pamal kolokakwi. Uchalen salihonan aan kikiragli ishk. Nakihulak li Jesús sa rotrot lish holimine la judí, kirile la shor, utli tenamit nike spokpok eribeb utkistere. Elenkesh shwanak li ishkaal muko kamenakta yal yo chikwark. Uteb aan ki okchish se enkil. Aut nak akshe isik li tenamit ki ok li Jesús. Kishchapchiruk li ishkaal. Ut aan ki akhru. Ut ki el kresilal a inisachish hunili na akhek aan. Ratin likakwa. Thank you.